assalamu aleykum siɓɓe tolodaɓe ɗo ɗen heeɗiɓe RFI hande ko Hafisiu hewti RFI ɗo ka nokkure maɓɓe Dakar ɗo RFI fulfulde ndarugol ko honno ɓe tolori ɗo yewtida e golloɓe gaɗen ɓen ɓe hollila nokkure nden no laaɓa no yooɗi awa e golloɓe ɓen kadi no wakkili no hittini e golleji ɗin hakkunde Allah komi yiɗi ɗo RFI ɗo kon hari mi yaali ko e nga'al noon kadi mi hewti e nokkure nden haray ko torotoɗen jama on fi wurnitugol ɗengal meɗen fulfulde pular koye en windugal koye en jangugal koye en haalugal par ce que si ɗengal windaka janggaka haalaka ko egal sakkitorta ko mayde e fiino wota ɗengal men ngal maayu haray on torama tambitagol ɗengal ngal RFI no holli en ɗo seede wondema ene hiɓe tawa e wallitagol en fi ɓantugol ɗengal meɗen ngal sen heeɓino walloɓe en fi ɓantugol ɗengal meɗen ngal koye enen kadi en daro dankarannoɗen tambitoɗen jokken wallitoɗen fino ɗengal meɗen ngal ɓantora haray komi koɗo Oumou Ba e yontere arore nde ɗo on jarama.